Ayo. Di sini kentang, di sana kentang. Ya, kentang spikul aneh bagi gua. Ini nantang. Ayo kita adu pukul bertiga. Di sana pisang, di sini pisang. Di tengah-tengah pohon bambu. Kalau emang situ mau nantang, boleh dah kita adu. Gua kentang, gua mundur. Lu nantang, dikit pun gua gak bakal mundur. Lah, Ini mah gua kentang. Lah gua pikir lu andek-andek ngempeni. Iya, Bang Jamal, Bang Jamal ini lah. Tadi lu ngomong Gimana sih? Tadi lu ngomong berdua ngomong antek company gimana sih? Gua tadi ngintip company. Dia bilang oper tuh mah. Gua ikutin. Di mana itu company? Ayo kita cari. Ayo.